Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka jingruai ke belai kerteng selfie, kadai ke jingruai haka ketin war. Kaban sapelat padba haka khatsau terik unai wing arhajar arpsau, haka por nriu biji janmiet. Kani kadai ke jingruai balarwai da uba Sanjay Singh Maukon, bat laak da uba Ailat Sumer, bat kakong lawan yaubor. Ya kani ke jingruai on sapelat padba haka channel ke belai kerteng ka Ailat Sumer Production. Suji ej benya, suji plung benya, long kham ka kai tengka, long kham ka kai tengka. Habaji haba benya sapi, haba post ya Insta FB, ka like ka view and nganeng